I pozdrav svima, vidimo ime Aleksa i dobrodošli u prvi tutorial na našem kanalu. Znači danas sam odlučio da vam pokažem kako možete igrati neke jače igrice na vašim slabim kompovima u više FPS-a. Ne garantujem da će ovo da vam radi, znači morate imati i dobar komp, ali ovo će vam povećati frameove zasigurno. Pokazat ću vam kako još dodatno povećati frameove za Minecraft, tako da ja mislim da posle ovog tutoriala nećete imati problem sa ovim igricama ili bilo čim, tako da okej. Prvo što trebate uraditi je otići my computer, evo this PC, idete ovako, idete properties. Ok, kada dođete ovdje vidite specifikacije vašeg kompjutera, bla bla, ok. Idete u ovo advanced system settings, zatim idete system, advanced, idete ovo performance, idete settings. E sad, kao što vidite ovdje imate ovo let Windows choose bla bla i izaberite ovo adjust for best performance. Idete apply, kako kažem, i samo stisnete OK. Znači to će vama, ako vam je Windows 7, promenit će vam se ovaj dole kao start bar, bit će vam siv i sve će vam biti onako malo ružnije, ali OK. Znači to držite dok igrate igrice, zatim možete da uklonite to tako što opet odete properties, idete advanced system settings, idete ovdje settings i vratite ovdje, tako da ja ću to sad vratiti jer meni to ne treba, tako da vidite sad kako je ljepše sve ovako. Mislim, to se na Windows 10 ne primeti, ali ovako malo su bolja slova, dok će se na Windows 7 primetiti. Ok, malo sporije. Zatim ovako, idite desni klik na ovaj start bar, idite task manager. Kada dođete tu, znači vidjet ćete sve nekakve aplikacije koje vam rade i tako to, i sve što vam ne treba vi isključite. Recimo dok igrate, ako vam ne treba, ja ovo se neću gasiti jer imam tamo utorrent, evo ne treba mi dok igram, ići ću na njega, idem desni klik, idem end task. Ok, znači on će sada bude uklonjen, kao što vidite uklonjen je i već vam je malo prostora oslobođeno. Zatim uklonite sve što vam odavde ne treba, bukvalno, ja imam ovdje nekakve drivere, svašta nešto, to neću dirati, meni to nije potrebno. Znači uklonite sve što vam ne treba slobodno i kasnije ga samo upalite. Dobro, zatim je potrebno dodati na internet na ovaj sajt koji ćete imati u opisu i da skinete ovaj Razer Cortex. Znači ja ću ga sad skinuti, idemo download now i sad, znači, stopirat ću dok se ne skine da bi vam detaljnije mogao objasniti kad se skine, tako da mi se vidimo kada ovaj Razer Cortex bude downloadan. Ok, znači nastavljamo ljudi, kao što vidite instalirao se Razer Cortex, zatim ga pokrenite, idete run, ok, ovo možemo isključiti i njihov sajt možemo isključiti, znači ovo ostavljamo za ubrzavanje Minecrafta. Optifine, vjerovatno svi znate za to, ali ok, to može dosta pomoći ako ga znate iskoristiti na pravi način. Ok, ćemo instalirati tu, nebitno. Ok, može. I ovo se prilično brzo instalira, vidjet ćete. Ja sam ovo imao dok sam imao moj laptop stari, vjerovatno svi znate. Dok taj laptop nije crkao, imao sam i koristio sam ovu aplikaciju što je stvarno ubrzavalo. Ok, evo instalirana aplikacija, zatim uđete u aplikaciju i ako nemate account, idete create account. Tu ukucate email koji koristite, znači da biste potvrdili morate ukucati pravi email, gmail.com, idemo šifra. Ja sam ovo imao i stvarno mi je pomoglo, tako da pokušajte i vi sa tim, create account. I sad vam, kao što vidite, kreira nalog i sad vidite ovdje vam piše poslato je na vaš mail da potvrdite. Evo ga, znači stiglo je Razer, uđete tu i evo vam kao što vidite, znači uđete samo ovako da potvrdite vašu registraciju, evo ga, znači potvrdili smo, možete sad izaći iz maila iz ovoga i kao što vidite idete login. I evo, znači ulogovali smo se u Razer Cortex i sad idete prvo, sad ćemo da nađemo samo to, idete My Games i vidite ovo, znači idete da dodamo, idete ovako da tražite igricu i sad uzmete i nađete GTA 5 Minecraft, tako to dodate i uglavnom tu da će vam se pojavljivati, evo ovdje boost recimo, pa vidite ovo boost now, onda idete defrag, pa idete tu igricu koju hoćete da vam presloži, znači idete add game i recimo dodate Minecraft i to vam ono sve kao sortira fajlove. Idete ovdje optimize, recimo ovo vam update drivera koji su vam bolji za tu igricu. Kao što vidite, sve uglavnom aplikacija vam je bukvalno, možete je proučiti sami i možete veoma ubrzati vaš i kompjuter i igrice, ali ok, znači da se ne zadržavamo puno na ovome, mi ćemo preći na drugu stvar, to ćemo ostaviti tu, da možemo kasnije ubrzati. Zatim krećemo sa ubrzavanjem Minecrafta, recimo ako hoćete veći FPS u Minecraftu. Ok, sad ćemo da pokrenemo Minecraft Launcher, kao što vidite tu je,
I evo ga sad ovako. Znači pre nego što uđemo, jedna stvar koja možete vam brza, idete ovdje edit profile i štrikirate ovo JVM arguments. Znači ovo pa nadalje obrišete, ja sad neću jer meni tu ništa ne smeta i ostavite ovo xmx 1 GB. I tu znači smanjite na 512 ili 216, ja mislim, proverite, jer će vam onda biti, znači brže će vam raditi. Uglavnom ako vam ne radi, samo vratite na jedan ovaj gigabajt i to će vam sve biti u redu. Znači može vam to ubrzati, sve zavisi od kompjutera. Zatim idete save profile i idemo sad ovako, idemo na Optifineov sajt, znači imat ćete sve linkove u opisu. Kada uđete na njihov sajt, idete ovdje downloads i izaberete za koju ćete Minecraft verziju. Kao što vidite postoji svaka verzija. Ok, zatim idemo, mi ćemo uzeti evo za 1.7, ajde za 1.8.0 i uzet ćemo ovaj zadnji, kao što vidite tu se piše kad je izašao i sve. Stay on this page, ok, znači ostajemo i sačekat ćemo sad da prođe ova reklama da bismo mogli nastaviti na instalaciju. Ok, cookies not enabled, idemo opet, reload this page. Znači desi se ovako da vam piše cookies not enabled, evo ga, sad sve radi, samo idete refreshujete stranicu i ok, znači idemo skip add i kao što vidite piše download Optifine bla bla, evo idemo download. Ok, uključujem se dodatni prozor, njega ćemo da isključimo i stisnut ćemo download Optifine i kao što vidite Optifine vam se skida, tu on se baš ono brzo skine, tako da vam kaže da može naštetiti vašem kompjuteru, ali da zaista to može, meni bi kompjuter odavno crkao, tako da ok, to je čista laž, idete keep i zatim uđete ovako tu, idete install. Ako vam piše ovo Minecraft version not found 1.8, to znači da nikad niste pokrenuli tu verziju, znači spustite ovo, izađete sad na više ništa sa interneta neće trebati i izaberete da pokrenete Minecraft 1.8 verziju. Šta sam ovo radio? Znači pokrenete Minecraft 1.8 verziju, evo je, idemo save, idemo play. Ok, vidite sada kada je pokrenemo, znači meni će malo sporije to da se radi, kao što vidite jer prvi put pokrećem, uvek to sporije ide kada prvi put pokrećete neku, da kažem, verziju koju niste pokrenuli nijednom pre toga. Tako da, ok, sad ćemo sačekati da se to pokrene, neće dugo, tako da neću ništa katovati, jer ono, za sekund je to gotovo, nadam se, evo ga, gotovo je. Ok, znači, evo kao što vidite upalio vam se Minecraft, zatim ga pustite ovako i samo izađite, znači vi ste nju pokrenuli i, jao, pogrešno ovaj, i sad idete ovdje install, znači piše vam Optifine is successfully installed. Ok, znači kada nam je to pisalo, vi opet pokrenite Minecraft, znači idete ovdje run i sad čekat ćemo da se pokrene launcher. Ok, evo ga, idete ovdje edit profile i izaberete gdje vam piše 1.8 Optifine HDU H2, nebitno sad koji je, znači to izaberete, idete play. I sada ćemo ući u Minecraft, znači neću povećavati u full screen zato što snimam sa Camtasiom, tako da dovoljno će biti ovo. Kao što vidite, nemam pojma prvi put ni zašto ovako, ali ok. Zatim, znači, ostavit ćemo sad na defaultnu teksturu. I da, idemo sad ovako, idete options, idete video settings. Sad ovako, ako hoćete da vam, znači ono baš nemate laga, stavite graphics na fast. Znači ostavite fast, smooth lighting off i smooth lighting level skroz isključite, ovo stavite auto. Brightness, to vam je koliko će da vam bude svetlo u igrici, to vam je potpuno nebitno. Render distance stavite na pa 4 ili 2 čanka, bit će ok, znači nećete imati problema. Ja ću sad vratiti na 8, da ne bih kasnije zaboravio svoja podešavanja. Tako da ok, pratite šta radim. I ovo view bobbing će vam biti on, vi stavite off kao što je meni jer ja mrzim to, a uglavnom smanjujem lag. Ovo sve stavite kao što je kod mene ova 3, fog start možete i ovo, tako da ok, iako stavite ovako već će vam se smanjiti lag. Zatim idemo na ovo details, clouds off, trees stavite fast, znači bit će vam brže, ja ću ostaviti na fancy. Sky idete off, znači to vam je da nebo, mislim Minecraft će vam biti ružniji, ali ćete imati mnogo više FPS-a, to vam nas ne smeta. Sunny moon također isključite. Zatim ovo stavite na default, cloud height, ja mislim da je to debljina oblaka, stavite off, to je potpuno nebitno. Rain i snow stavite off, znači to će vam baš pomoći oko ovoga, ja ću staviti fancy. Stars stavite off, ovo ostalo ne morate ni dirati. Znači ok, animations idete samo all off, znači to ćete vam se odjednom sve isključiti.
tako će vam biti najbrže Minecraftu i sve to, tako da ok, slobodno nemate brige. Zatim ovo stavite kao što je kod mene i nećete imati problema, evo ostavit ću vam, stopirajte klip pa vidite. I ovo other stavite također kao što je kod mene i nećete imati uopšte problema, tako da ok, idemo dan. I ok, to je gotov jedan taj deo, idemo sad ovako, ajde da uđemo na neki server, ajmo na Mineplex recimo ući, čekaj da smanjimo sliku, kako nam ne bi smetalo ovo okolo. I sad dok se logina, meni je loš net ovih dana, tako da ne znam, nešto popravljaju, tako da će možda da se logina malo duže, tako da nemojte brinuti, tako da. Ok, očigledno neće ovdje da uđe, ajde napravit ćemo single player svet. Ok, idemo create new world. I sad čekat ćemo dok se izgradi naš sopstveni svet da bih vam pokazao. Meni će to sad ići u oko, sad ću da vam kažem, oko 700 frameova, ali ok, meni je to do kompa, tako da vama će sigurno biti veći frame rate nego što je bio. Tako da ok, znači to vam je kako da ubrzate Minecraft i nadam se da sam vam pomogao. Ako sad i ovako, znači ako vam i ovako laguje, idite u opis klipa i imat ćete teksturu od Huahvija 16x16 koja također povećava FPS. I nema šanse da vam laguje onda, znači kako god da vam je kompjuter, neće vam lagovati. Tako da ako vam se svideo ovaj klip i ova mala pomoć, lupite like i ostavite komentar za sve što vam nije jasno, znači naravno objasnit ću vam zašto je to tako ako znam. Tako da to bilo to za ovaj klip, hvala vam što ste gledali, a ako vam se svideo lupite like, share, sub, to je bilo to. Pozdrav!